idwali ya bene ya soilororo is a choice. Abantu twakolire nche ebintu bikomi. Ogende none chire mumbuga ya maili. Nigola ramangana nene muno kwebo iwoka kole a lifestyle. Nyasa ujire otorigere ga kimoro chenga mwaetani yoko gani kuwanja kwani. Ogote abona gochora no kwangu. Koronde yeteri gocha busa. Nyasai na bako yebwana bako bwato kama bono lende se choice mwasoire tigamboroke. Inki nyasa atage tigatore ke oko gani kwani. Nyasa wasene. Gatoire chinga kichabe so gusaba tata Nyasaye ayikomete yo minto mwana ngwaye urari bono kwama ite chinga kichaye ekyoko iburwa ne chekerago chako timoga kolweso boyiko bwense ntumuno mwaya abantu mune tata Nyasaye tubwatikende twasabira bamintayiga bakire sengenjo kabakiroli asengenjo yo timokoko niwo twatwalira wasembili nga Yesu oliocheta sense ncho akakwa agatinde kwa akora okubwatana ngana ituntokwe okasembeli kuri watwaire ngana itu ngakirye kerora chiko logire tureri kwa mtobokerinde nekero turacha korera okukori turacha kurukugwakana nakare nakukora kwa mariga manene wano yo minto tigati mokese twabeki nento muyoyo twaboririe o munyakero yoraye buyago ikoere osera waborekane tugako wacha kwa kya twasabira wita Kristo era mabori echo Naende socho kwaya ria rumosocho just abatara a program nabonda yagendi bunamutaka gerete naende buna kwarangala tiaganda nabonda yagendi bo ikonko gandia bunando chebiro naende nanje bunambata akiri yana osoche kwa chosotara nyamu ninkoroche ngonyali baga ninkobeke nerai Okay, again, they go kanya cover. Okay.
Umucho ya
Announcement. Agama dabi kwa yeyo. Kwa ya miyamano. Aiga akaro kuligerelia. Ayana na mangana ta kairero. Chikwa ya chali gotoka iga. Igotu ali go sabanga. Toi karanse biya. Chikwa ya choka chibe. Kuna mwe karanse igo. Manya ngaga igo toi tani tiri chikulia sadaka. Nani lipo ali kono kwa na kurugora lilia. Kemo ikaranse no amo no musani. Ayewani mita nga yevere ta sol no yo mwisako. Nga yokawe. Moja yote ni kwa matanga nje. Na amo musani yo kwa ikaranse sana to karanse sukare. Nkia bantu amindu mutagwanjira nge ndwali ya chirembe.
tati COVID-19 nembe ngimotangira musukuru asoyomi oyo mwasanga ni wana ngwa manyaka kazi mutali wanje musukaniga kero monda wana matagarata lakini ngende kwato monda akawa anse kubara badia mali mutago sukano wana batoleke bana by the way akayetwala ngeyo mugabina ngete simya abantu bakeye gusi baka 50 ngimutali wanje rene ne machikani na nyawumbi yake lakini nene mure nda simwika ono murabomba na akino wa no anya atikirike to kuriya soko bana anye tiga kiya ebwetanga yori mugasojo gwitendwa lye kubwato ke no none kwaya yatara nake itabandi yatara nake akamuranje tiga to gwera ka jika ke ga nendu ga tira se tole ngende kene ke by the way murando kwati yire kere ngendo ko kutona ke gotera anye baka president chiko ko yore ngende wana ke to kubomba namo netuwa toka ndi mugutano muta wacha mwigwere musukuru asoyo ndi 1 meter ama just toka taba tana be kama tamizini kama tango ngwa hii kitu umezima. Unachukua kweli? Ambana kuna giza. Mwai wele chego kwana. Bade jawaga. Mukaiwa manajine chama chipa mane bagayo mwana. By the way, we are serious. Mugambi yule wake si mininje. Ona atenina abate abanga matanga eri. Nje mutoke tembutu asengenje nakona yaino. Warangu muna tuate aba anyatari bagenda kana chikira matanga family yoke tigarana bari babusekanete nabo manyitenta bete igoma bono monda yo kwandira ukona ekyari mirogeriansi ya eri ayona batigi wachana na wao ulimore ko sabasa betushikira no hay nada vale que va a estar como añeromo. Tu wamene awori. Paka barimo karansta iga temite ya mo iga na ino anto ko bori ondo ko manye mitange ndo kya tevi. Ambao kwa kwa iga ya utau igo. Ikari wano ikuti. Ikari musi ya nabaso. Mwai weta abantu barenga batakere ko bamatanga. Amesi no babeke mia ababona ne mia muri. Ona murate ibintu byoro byabasinya. Murate ibi ko munyana. Asenge incho iwamba tebi. Tutageta matanga korwe asenjira yo kungwana. Lakini endwali tali aronje ona boika wanje toterera ni tuiwane na ndi kitageka chinke anya ndo kuiwana yime chanda amna bana bali barali ali avocado Mate ndo kanyete. Debe na onda very serious ngolio le kusaba injo saba matanga eri. Ayo mundu na kubegere ndagere sana ndiwa jagere kora gero mundu na yaga tege. Nana takubali hiyo. Yoma eto kwa no mugambi. Awo mate nje. Mo wanja ni mwata na neke na mwata. Na hiyo kana ngweta ni kiri. Mwata na mwata. Ngolio le kusaba injo saba matanga leisha. Anya tali bana anya na bongo saba mogende. Mundanya sasa liku. Ndio nanye na wana tafadhali atinge nyuma sasa masikani wana tuwakolera. Tuwakolera tafadhali. Kitaro naona bali bala lingu kwana laba maitenga njotaka limoga ambione. Lakini
nkiwaja ko bara rende tengo gamba ntaba mugambio nkiwaja ko bara mina bakulibera bakoyo kana so nese mnanda kulikima kama ngolio ya mbote na naye na bure bona abukibanda ni muri ko manyamita munengana mtoto ketima ita sera nena bilanya akitokora abagore no muntu ngagose mwanje muyiwe kinena nye mutegeti naina abantu toko manyuma ite gose na tebiri nk'abantu bara bakonya tyumutu ntana kwana no ko kiboro uteno gukuna akabako ya nk'abantu bara bakonya tyumutu nkimororo on programmers I want to be very categorical kitage kamba yate kurubona ni komi na isano ande chine cyumurandi ingoma imana mu gitumia but kitali yendo kyana nara wasati egendo kya serikali ikiagarage gotuika 20 therefore we must observe the law accordingly ndogwa ati option ndogwa tingengene ndogwa sekwe bataka wiki abitika tete komini sana kurubona tafadhali ya mwakoti ano mwewe pia majiko banachi ero modana amanyade ibintu nabyajenja bantu bashikira ku Nairobi baati bakala na liyo mwichi tuji Nairobi turi gotirimba kerase everywhere bantu kurwa Nairobi baje mamba matanga baje ima bana ngiyo taso kera kurwale gato kwa nshima tanga itaka gato kijinse yitokete togane itagwa tiraga chikago kasini kaloga go tusi ndio toka na mano shukuru wako na kwame wako kachiji hata ukawa wa kutukana Mwokozi kakejeliwa na wasio wa haki. Yesu nitambue, nijue, nikaone ni upendo tu. Hata ukawa wa kutukana Mwokozi kakejeliwa na wasio wa haki. Nieleweshe Yesu nitambue, nijue, nikaone ni upendo tu. Malaika wa Bwana hupendezwa wanapoagizwa kuhudumia waaminifu. Wakati wanashuka kutia moto, kufariji, kuhifadhi walio wa Bwana. Dumu katika upendo na mahitaji yote hutakirimiwa. Malaika wa Bwana hupendezwa wanapoagizwa kuhudumia waaminifu. Wakati wanashuka kutia moto, kufariji, kuhifadhi walio wa Bwana. Dumu katika Biamo nende mabere buya kitega traiga wasero mwabe to mendiri sano chabere 20 wane family eto kondo ndo sie family arabu murandi aje ngaye family ngai boss ya boss kaya jibano boss jibango ndakuta kunizinga nabalia abairi ba boss bali batasa boss abairi abasani kingejo kyonsi injwa ngi familia ya boss uwoje ne familia yao madali ndo ajokana lilia tukateona tawa kali binde asiri
family ya mumra manne sabron abairi sabron ya kana goja abairi bali mata asu mumra manno ko sabron umani sabron kala tiga goja ejina suko ni etimu elia mongo sabroni abantu ba sabroni jikola ja sabroni injiko jaiga injuma ko bija inse jiro je se ko le kaine igo to ka ni bindi banga singa je se ko le kaine ena singa to ko joka singa ya yege ndwali ye ne yakire abantu b'ibija usa bura n'ibija aya familia Nyaboke uswaje manu aye timu eliyo siyama yanga Nyaboke nenso abakali kikanda chaye uli wajaiga kwaje nendike itali to kala kale barani murano kwaje uje jukwa ano goto mugutano ote gwakana bese ene yo kale como go jago to temen Thank you. Wale ni kwa na kaloma. Umejisikia kibatang. Jamano. Wakolire family. Nero yali ngejerene. Ya kibichi jaga na bali bao. Amachikono kutoida ile sema nene. Wakolire kutoka mutano. Nataka kueleka. Tafanya kwa yoto wakolire kwa jigoja. Yoto wakolire kulele kimokera ni bakdu. Umulisia aliganie family tuati kama ite tuajira itulika jareta bono gato jareta kerumurani yara jareta na moyaro le naili kera ni kwate semenene wituru murani ya kole ona tigangira ni pak ku Mauricia ali gani no nge so mogam ya di pali gani Mauricia ile ali ni pasta ngambiri kai ulimo Audio tenere tamana yo kwana nga even we behave normally this disease will treat us abnormally aseigo katata ko gendi gende ka singire gete ko gendi limonarete mugambi kinyoro no ara na eno moiri gocha
igakora kwa tinna gojega teba kore yawe igise ibere sabu ina bako genda morose ki mwa kwa ne kwa na turukura toka ndo kurani ndo kitende goja kagenda na kone ndi magega Mugambi biamonase aseribaga master of ceremony buyogende tokogendio moroberio ikiagera umuroberi nabo bwene tokogendio ubune ese yaikire bono na icha samarieta Paulo oyo nchobera mugambi ukenyoro korwa ari boisanga oyo sirire no mwana ominto ikiagera mama mwabo nyamoita oyo mwabo tata tigangire libageri nduwe ngora ukiase amate yongwae n'abana bamwabo na makamoke amo n'abayiri bonsi pi baito bayitire gaiga abarayi abale gaiga bekingenjwa wao omo muroyo ngwae omo murore ngo mongwana na ndo renge go mukyo monene ekara kulite skuru na irane taga gaswaba somya ariko ngira rumukiya abanyoro na barenge go mukiya na inche na bangeta kisemi na nsometi nande ganchita abantu bonse iboga togusabira abana baye amate batigara nasaba konye nande abaseseni abaye ebisiye bindene no mongina mama nyamoita tiganya sako boremu agokonye ingakiye yobokongo gotinko genda mangana mange mugambi mbuyamana. Asante sana kwa hilo profesora Siriwa. Mwili yote naro na ino mwabusumbana kwa serikali nere kwa minto Kennedy umaerera mwasiri nekiga nera tebe idagike mwigato mbiye muno umugambi aseribaga injaso marietane onguru Kennedy no yugo mwererambe Janet my sister bakara America nondeki tingangire libageri kwa niaba ya familia yo mwerera ntere apole aso sire na makoyone okoyone grasirete ndandi basonga naona kiripesi minga ekora kanu sidenga kwa ngaganyo nwaregetana toka make arrangements komunenta nyamira daktari ukarando kwa karanso wocha wojekere bagandi igoti gantere na pole singi jugo suri no yo minto kwae unkwae na nakso mitkeme no mugambi nchobera tigatotere na pole na ndo mugambi kwa kranga buyamono wateremereri asubu mwene bulyanga egente ke covid nero na ndo tafori di protocol ngo kutule chinya kitali ngono bete churi chonsi bituri kono ari baba igo erinda ya bieka omonyene nongo kolega asine county government ya Nyamira asemi songware wa kolegas na rolire Dr. wa kolegas na nongwa wikiraiga na wanyegene nga because na woma ite protocol omugambi tigatomweraniga omonyagitari oba kolegas nongwae nera kolerana daktari karibu wansi na bakwaniri
abako ni de ya mo mais endra de trempore oyo ongwae yana lengo kora aona munyorete kana gite Nyamira njeri tane nguru kwa Dr. Omori ndio mu director of veterinary services ongwae ngoro bisiane kana gite Nyamira ekela munyorete gite nganya mbode dio nga nimbwate diploma bangide konge promotion ndina golete I did my research kanyora sibuwerete gakorek ngaligi njira kamoligera kamupromote business level digo namukolete number 2 ngara no muntu mungayi kamoligera njira kwanza kuna kulita abali kamwa agabe sub county veterinary officer ya Manga sub county egendo kende ndate kreto agambite nere. My biggest surprise was one eto asomete nere Kizi High School era mukara form 1981 era para form 6, so he was ahead of me. So I ngina one dormitory tamanyini aje ukubinga na wekare ko chukua mafadha kama anega makanyoranga umungi noye konyosirere noyo seito asituko koreteroje wakajira ko chimungu yuru concept amweji konsi tanyo metekuru ubuyare kama ya wana baye na manyumuroye kwa umusa no yakiti na musabira musa konge watoko era wote sinabere anuna ekurwara na mulenda omoelio na ritaya yo asidete karo mondore ritaya sina sisi ritaya November wataranya rabisa chiaye ndo kubwati ali endongo basaba muchibwati mwara no mulembe murwanirira niketi mbwati ande aina na batebirende omuntu ole ko muntu umya igara ali biya nasale ndabana baye abakini biya bari no mucyoye bagoro chikumanyekana igo noje ase serikali nike mutara gitimo ngana mona kara unyori tajiri unyori ndio ata in good shape lakini elimu mwana maelio akajikorwara ayirwaliwa umunyakanyoro korereki yabiruwe ase njenga badaipole byamono tibwaje mange. Asante sana. Thank you so much. Kasabana bagosoma bungwae from the deputy principal outside the teacher is around kindly some few seconds. My deputy alisabana bagosoma tafadhali I've allowed you some 30 seconds. Abasani bongwana bakonde muno tiangire dibagiri koreka kole umwaka kwa nje wango somi gesura secondary I'm not attended wanyaba ye school umwana wa inara was form 2 no saka na ya gaire ngeke dikora wasene when we open because they come kuigora ude kwatwara mwana sigo kuigora tujitoyo beka na tinga ni kuna rengororo. He's a good friend of ours. Before quality inspection of meats. He's a wonderful man. Lakini sasa ndio kama ya agia na kinga ndo
baru abange mari bagar kinenga sai gawasen ambiwa huyo ndiye deputy Bonyonyo naye pia kwa niaba ya mwalimu mkuu aweze kusema pole. Waliokalia matanga ya mzee, familia ya mzee na waliohudhuria hii matanga wote, hamjamboni tena. Mimi nimekuja hapa kwa niaba ya shule ya upili ya Bonyonyo Secondary School. Tunafunza na kijana wa mzee Joshua. Yeye ni mwalimu katika Bonyonyo Secondary School, na nimefika hapa kuleta rambirambi za shule kwa niaba ya principal wa shule. Madam Jenny Ogocha angefika hapa, lakini usiku alipata anashughulikia, kwa hivyo amesema nifikishe rambirambi zake kwa niaba ya shule ya upili ya Bonyonyo, wanafunzi wote, wafanyikazi wa shule na walimu. Tunasema pole sana Joshua. We wish you strength during this trying moment. Sijui kama kuna walimu wa Bonyonyo, lakini nimeona mmoja, lakini kama hamtafika hapa nimewawakilisha. Asanteni sana kwa majina. Mimi naitwa Mesha Usutu Kukuviza, mimi nikiwa naibu mkuu wa mwalimu. Asanteni sana, poleni. Nimeleta rambirambi za madam, sijui nani anachukua rambirambi za madam. Madam mwalimu mkuu wa shule ambaye hiyo amewakilisha ameleta pesa zake za pole. Asongwae amenyete tinga kandu baru omnenge nje no mwete ngambare kabambacha aina akageni ngabange n'abanyabiasara babagatigete biasara y'ekituka kiboye ekino anyika yiwererene ngo batenene mu gukwana mogende mutararurongori biborende timbali baga aniba n'abaseri mu rurongori anyamako gena mu gutigero ngure amanyaka gena bari mu rutinga nyote pamoja simameni usasi muri nyeto kunyara gutinena mu kyo kabako buye gana abatinga ni twaba marutinga asongwa amenyete. Asante sana. Na kuri na batinga esengo sukaji next mwete nani kana kone ai bari muri rete mara ne nani babu bija no de nanje na bodu na bibi to kale ukoro kwa awanda ke to yuwana ne buyayiga kitaka jinada de komena na jagade chai kitaka ke kitari jende ke yuwana ne buya ari mu manye timune mjanda ya bera kimaga kwanya kende ke tari mwana ku mu kambia batela kende ndona ini mokono wikira ono ndere bata bamana biriga musikatolike tambo kirokende ababa kwanire abonde ko abori mwanyi chenga aba kwanire riba kali abantu bonse. Number 2, ongwa amenyire tinga za wale kanabarwa abantu baye mbaro nabande gete gutangasa ngabari mo kuramba kumanya richiko serikali isi kumanya buya jino mugambi na ninyu amete lakini ndanga ngatebereri umuise kegete utaracha kuone, lakini serikali isi kumanya na tebereri umuise kemete nyetano nomo oino yaone mwandara dikingote netinyerenga ibarendo ranyoro mundu baramenyiriga no muire kyaro anyori ongera ngo moteri gwa moyinkwa rekana nere metinya itani byabeiri ibana nabiya ige amate ya kwereirwe kwa vyovyote vile wapewe heshima wanayostahili. By the way, bindu mwe temo tamairi kwa derile amwe kuti ngo badena suka mujana ki kamundo kyaka gasini ne bantu manza bagambya bane kamundo kyaka gasini irikana kana nyamiya agaje twali abaire karo motisha jeto
Wandu wale kwa wao kitana wako watejenga mimi nafanya hapa kwa DC. Hadi mama leo. Na mimi niko hapa nafanya ofisi ya rais. Yogingo watevia yongo kwana on behalf of the highest ranking office in the land. Yono orang tinta betikele lakini ana kwa nani bagariyo. I'm the highest of the president on the ground. So take it right from me. Abantu bakwerewe bari batige tumucyuyo wote ni wa marehemu wapewe heshima yao. Manya gobade bintu bile ayabane goto aywe tamba kwarara ona kora lebinderi. Tuna goto chananza. Tuna negram inde ito etanigo. Murandia eri yenge ichoya itoko pimera kinza. Lakini monaende oromo ngaini ko amba ko tuetani bano murangi. Igon ndamata ingarangi isikidaiga kiria chibwana retegera to ko kwa mutugwero ngo torore family area nimbwa tege ngurigiri family area cha agero yo watebo yo tari kwa ankaneria arabwa ngonyora tari kukwanira abongo mubori by the way na korete nyangi ngatere kuno nyonde takwane tikele wikira bono akire goikari onyonde takonde beria akae kimya mpaka afariki ya makufa ono wikira by the way mona ko ngira protocol mama pareto murandi na ingino murisha ai qualify pareto murandi therefore munote nene basaba murandi atenene toire berangalia sokusaba atenye sai no twakubure kiwa chako murubiri oyo cyari kiba cyabene naende gukwana n'abana babo bakirage singinjo y'amagombo biyamano naende kwala muyigoyo muno cyagete biyamano naende kwala nerebuya sombo rulega South Kenya Conference ya cyage singinjo y'amagombo kumwariga ntore umutumike eri no kwana n'abantu bawo kingake cyabene tuwo wanja kwa wakoleke uya bwa barolekane ke atwasabe na kwegena wita Kristo bero mabari cyo ono gande te mukunde kane onya sabe tense mishinga ke chabene kwa miaba yumukunde kane we district ni hona ende yabe yebuyanga ni abwatwa yona ndora ngatigare to muksange yumukunde kane lindale miabantu be district pastor karibu ngomba kwane abantu asekristo Yesu karankwania kwano na mombe te karankwania na mbosayo system yo mwa konyera kando bono tuli uchisanjiro mai to moiko ko bwata ore nede motoka agirjifunga mbona singenjo yo wancha kaiga ni makuu ambayo umeitoa kwa sababu ya mazishi haya. Tomorrow chifu obe. Nerega walgeri chiko. Neyere buya. Ungo na kwa na wana mambya kurwa. Minto oyere sabuna arware te atagete kurwara. Na ategerera atagete ali kubatu mubiro batako mwatia. Agakolera ICU gotako na gukwana kwani abantu ninjerere mu ari to nokubona nga karatiga irangora kani umuntu karasikara mu maswara no hatwa mwana yigahere toko manyaso mundara ide aya karatiga binde karibu sana ndigete kwa saiga oyo Pastor Sami Ondali igakorwa mulisia notra manyanga mtu atananwa ono gonkorwa Sekef South East Kenya Field
makao makuu igere kenena omobera abuna ango kole meremo edisipye koruka ibencho Pastor Ndali akarogotegerera butambe Seito FM 100.3 como iwore korwa akakolentene injili yogotoleka Pastor Ndali gotaketa kanyara marandi ya so YouTube lika latest sermon by Pastor Ndali ose kwagenda alikuwa lika Bethsaida Gospel kwanyora marandi nali eline kwategerera koigwa mangana manene ono nkinta gete kwane na kinacha wetero mwana ino bali Mungu na mukaye okoro kwa James Ondieki Omusa no mancherinet no ba watch amarandi ane YouTube elinde bagateba ngaya yagenda ali utorandie mbako nanje this morning kire sabuna ndango no gukora tudana barabo mbantebye ndwe ngora yabe nene ngo batagete bache lakini roje bone bintobire bagakandi ngaya mo travel kana chira na tumiro on their behalf ba ligiri enchira bakana kira aya to go itabira na ngayo bachire inaende ko gatagete gose lakini ayo maite ko nara go kumi aye ko tagete ninki ono iwa ekinta gatendete chifu kwani buya nale kwanchira no polisia otembe na igara on behalf yo mwenyewe laba na inche igona na tumane ambassador yo mwana kuyenza yo singi haleluya igo inaberega ole mwana ina biko elichi aniji wale babo maene oyo wale ni bagari kwano makuto na yere no yo tomuna igoro haleluya 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 yando yo gato koboko haleluya iwala sani bane kiamete koba no botanga sana ki igorongoche egako bakere ina bantu bare nga ngamba tela asenge ndo bataya tiana melani yake iwa ndere ekiamete koba no botanga sana ama bale na cha ama kumu manana mbana na itwe yasarango jani haleluya aye mai kile konge chile Wandere, ndara dege namna mchoto kaleta kachana sana. Kachana sana chuko kuya. Therefore I bring the message. Abantu bari wabaisa nige. Hallelujah. Eta miaka jebite imasore Vicorbo movero viverio casime coñaco vive eremo llamado con no chiamo sì Musaje ora tegende karoko rorageno momui paralisa niro keochara sekero gereta kemiaka imasole Seguimos que ahora te hago. Ubekere. La madre de cuadro. Ocho mana koi ke mana. Orang mana apa mana. Ana
masini mwana na chimuchu do something. And I know what I can say. And I'm going to see. I ain't enjoy.
Hallelujah. Thank you very much, Mr. Usa. Yesu itunu usitoe maji tafadhali, ningali nimeanza kuhubiri. Okay, wape kwanza basi. Kwanza. Bye. Nyamunyamu. Chota ero konde kabakuru maji kiagara noche na pantombago chemutoera. Beka ngo konde kulkuraga next. Beka kulkuraga next. Pantombago jago tulia. Mogono chino kwani ero mogonaro kurmaiga otakta kwani. Mogonaro otakta kwani kurmaiga ngechiyo. Like that. Moise ko tulia. Bas, tulia kono. Nyam. Kono. Kono. Abasani asikristo Yesu. Atosabe elinda kolentere okuranda steka chinke anda to yomunduri atosieke lokotera tua kodre tabsaba tosabe tunaomba yule anayeka kwa maji, ndio maana nikakataa. Ningependa tafadhali uache tuombe kwanza. Tunaomba Mungu wa mbingu na nchi, asante kwa wakati ambao umenisha kufika. Bwana wa mabwana, napoenda kusungumuza neno lako, naomba kwamba unishushe na wewe uinuliwe. Mungu wetu, nakutukuza na kuenzi wakati unaponena na neno lako. Naomba kwamba unitumie kama chombo legevu, na baada ya mahubiri ya siku ya leo, wana na binti zako waondoke mara hapa wakitangaza kweli wameona mkono wako. Katika Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asante na shukuru. Nikiwa morandi ala kwana asili tukuria ala basani bane. Iwanta gete kwana lingane limo. Eliwoteba, Christ is our rock. Yesu na hege tala ito. Yesu na hege tala ito. Aina mangana nta gete kwana asila ikachika basani bane. Ikiye nta gete kwane na mangana manene. Ayago toka asige tabu kia bakulito eli tanini. Ikomi orochero wala tatu. Amangana ya Paulo akuya kwana nenchingu ruchinene. Amangana ya Paulo akuya kwana asili ogeneya. Akuya asili kisa ya Korinto. Akakwana manganema ya tabu kia bakulito. Abakulito etangani ikomi isato. Naona kwane. Chibukumare nditakusego bweko. Eko rango man. Iga bateria macha ke sabugon tio kelia matera. Iga buka jibuku. Eko rango man. 1 Corinthians chapter 10 verse 3. Someone anege som. Isi de jibuka ta mona katonga tongi ngenjoke tega. Jibuka dikeno. WhatsApp chioka na wa yuaru. Soma ngoto. Yewateba. Tengri. Musa janchuanga karua muka jelas mau koro. Sokoja. Cuma mau koro ini mu. Saya mau kali kongko nak kende keran saga bor. Bina beko tabang kami kiama kega. Orang tu kiara. Kanya kagu bor keran saga bor Musa jadi ke keran saga. Ono ngerasa mangane buku ibu ono kau ini buku yang ngi ono Musa. Orang kau buka tanah Biblia. Ay, chaku ibu orang dia ke.
Wako na korone tara winda kara ndio. Yegote abaiga. Soma. Soma bwana. Wonsi bakarienda agera area bakaimo yo moika. Wonsi gombare. Abantu muri yo mote. Wonsi bakaria korwase endagera yo moika. Ego tuwa. Wonsi bakanywa ekenywa bereke yo moika. Bakanywa ekenywa keria yo moika. Ekiagera banywete korwa asegeta yo. Ekiagera igo banywete korwa asegeta. Moika yabo tu tare keria kyo moika ekia batunyenete. Konta que tengo ire magega nkoro kinge tale ki. Na ine kereke kekia ko batunyana. Nege tare keningo igo baranya sa. Nege tare ke na kyo Kristo. Rata. Igo nche ngokata tare ya kono drive. I'm the driver. Ono ntakera nigo. Igo anyigo. Ekera abana ba Israel ba ko wa Misiri ba sero. Ndio ndio ikapete. Bakalena sai. Bakamobori munine. Ngo wanta kokwe. Asero. Asere ntoya. Iwa. Muse yako batebya aseke tabu yuko nganya. Igako batebya na koraki imo baisa kuwa ekiagara akara musakorera nyasaye akomobori na tutafanya ne nyasaye yaho tenemo sana abana ba Israeli yanga basolioka ekiagara naone katikati yabo anyamala moranga mwate balingana ina senge njomota ya tulande mereni igumatela wana bata igumuna batela ekera antolera wale alusa wale untokea wale tena toye ngotokoya aile toywe usa kalia le buraka bora mamanana lakini ngokora abana ba Israeli Yesaya yakukwana watebana waambie waende mbele nimo katikati yao iko abana ba Yesaya arange ekera abantu buno morai babo ontokera babo kolera ekera abantu babo ontoka iwa abantu no tema chivu kubarabuya mbabo wanja ikireke kana rero komanya na ina abantu bana ontokere babo kedi motuko ekera wange mbabo merana rangana saba koyenda banyo gatana kabo bona babo ontokera igwa ekera babo ontokera yokora roko ligere yaradi hotel na tala na ina ba chaki igwa haleluya igwa bana tala ekera bana ba Israeli ba moyo watu unaenda kutembea nao uwape wale uwanywe tena wakupendokie abantu nabona haleluya ayakwana kwa ya baba anyangwana korora anya kotaka to manya chinga kya bantu bali naye twara manganaye umuchango mwana gende school twale nyange twara matanga rura manya abantu bali naye bekene njira kweli nyange abantu babuta abange kadaba ngo mayina abantu abakire umuntu ayuturege kicabatisano mutera zani bere soda urwe paundi bwagenjirogene umuntu yamayene nacha kwa kwanya kusela njiata na wenga matanga ya unatwaya unanaika unasoma neno la matanga chifu isoma sana anaweza na watu mwakora roho yake jaba munda utani bigibya endwe ka oswa oli lanchi kwagenjirogene yani matanga acha igacha lanchi igumba manya abana bomonene ekero Israeli endagira yekinga kiemo abasandi bane Biblia goteba ngabara untokera Musa lakini ekero bakoboria eti Musa kongo kureponi yo kwena ni abo twaro gotenena iwo mokungora otire toro moraka mokungora omotakanwa igumba terie ekero abana ba untokere digere yo haleluya Aligere numa enjera ya bole aligere bosio enjera boyo ya bole digere gaigo
Motele Yesu okogani. Bigere ya ego. Iwomo kumu kwa manyama roso kora. Amangana ono koira jivu. Iwa. Amangana ono koira mundo. Mundo ya kwa muire. Ulimo ka kutana seke nyoro. Ulimo ka kutana uno mengete. Amangana. Tanto ya mwana mundo. Ira tata. Ira Yesu. Haleluya. Moteli katana. Nale weka nale tie. Nale tata mwokomo. Aine wikala kore mwoga netima senkoro yao. Ekiaga na tata basani bahane. Iwa. Onta. Tema. Ekera mtoma lenge chara. Biblia inasema watu wakawa na njaa. Kiu. Wakapangwa na mare. Wakahitaji kumwangukia Mose. Biblia inasema Musa akaangalia juu. Na Mungu akamdhihirishia akamwambia, mbona unanilia kama mtu ambaye hana tumaini? Waambie wana wa Israeli wasonge mbele na safari. Nimo katikati yao. Haleluya. Gumba manyawa mwatirase family yeye. Yomo wako yomoso chile Josepho. Na wantege tengo tebia. Omonginote na wana. Oyo tanga ina Yesu. Noare. Nero rakorai. Wanyabantu bakwana mange. Wanyabantu barakwana mange. To baisa ko bategerera. Oyo takeire gotegerera Yesu kiagera nero le nobo kimabwao. Igo nyasago kwana magana ya. Ekero Israeli enchara. Igo ngotebi banonga yogotia. Naibo no Musa ko genda kero. Anora yakobo wana ine kekyo muate, you know. Yakobo ine kekyo muate. Yakobo nenyi mbeli elimbwate. Elina legena alia. Polisi ali median. In Exodus chapter 17 verse 6 the Bible says. Exodus 17 verse. Exodus 17 verse 6. Okonganya 17 mstari wa 6. Yule vile wote wasoma. Ngonya wale yana gesongo, ngewata. Soma. Soma ya bwango, wote baiga. Yeye mnego kwana. Nondole inteneine awase. Chakira isano. Omonene akairanĩria Musa. Omonene akairanĩria Musa. Akamotebia. Oire amo naya bagaka bande ba Israeli. Nabagaka ba Israeli. Amoneti nyimbo. Amo neki nyimbo chabo. Kwa erie wagete oroche. Iwa. Na chako motebi kiakoira. Etamba. Enyimbo. Eria korete kentoke. Agete kentoke. Oroche. Soma. Mutanga ne bagende mugende. Abantu bagende. Otanga n'abantu. Erike kebe bo. Nondole inteneine aho. Nkorete kento kieke. Moyo okwana na Musa. Asege tarekia erab. Musa takatiga ngora. Mara atere tindebe. Moyo okwana manganaya. Ngawateria. Ngakia komoteria. Nondole. Nkorete kiminto. Ntangaine haleluya. Nani anayetuongoza? Ni nani anayetuongoza? Ngogotora. Ngotangaine. Ngotangaine aseme chale mwa. Ngotangaine aseme mwa. Ngotangaine asomo rwaile. Oh! Igunko manyawa sani bande. Yanko manye. Yasao ito. Nero tangaine. Nabuna tangaine. Ilagote batomo buatie. Amen. Haleluya. Ekitoka kora ituno como bua. Hata ikiwa magonjwa tatuandama namna gani, kitu tutafanya sisi ni kuandama yeye, maana yake amesema. Soma. Agoteba igasoma. Oteba igasoma. Nondole intenene abo asege tarekia orebu. Nondole intenene asege tulukia orege tarekia orebu. Nkoganyete. Nkoganyete. Oa kege tare na amage aroro. Uratiga. Ekeranya saba tebanga nakoganyete. Na tuiwede. Aye. Uratiga. Iwa. Atulongo korora kinti. Tenkoiruka. Iwa. Haleluya.
agoteba ngana kolegento nakoganya ibungotenya sana koganya abasani kabago tirengo bokoganya musada go tirengo bokoganya obokuke barengo bokoganya haleluya sisi tunasubiriwa na mwana kondoo, sisi tunasubiriwa na shujaa anayetuongoza katika safari ya imani. Amen. Abasana waragotige lakini sasa iwa soma kara some kilio yake kora tiga chengo wasome kwa tayari leo soma ukakora kuna Psalms 22:10 soma na nene songo mosaja wana ya bele bole una ngara soma wana ya bole soma Psalms 22:10 unaenda soma Psalms 22:10 una malika wote wasoma Egote Nigo narwe tetue asol. Tetue kwa asena ya baba. Okoigoro kwane. Na korwa ekerona arenge asena ya baba naye kwarenge nyasaone. Nyasaone. Wewe kitende yate ni msumari soma. Yate baiga. Soma. Onye tata na baba. Tata na baba. Baraba bantiga. Ne baba gontiga. Omonene nangire inde oyo. Yanda komoja. Ndiga ndekono bata mbili. Yuano elimi pi. Wana mukoteli. Nani tiasini leti masini etiga chabono. Wata Wata tiasini. Otiangete. Otoaka nunga bono tiakwane. Wana ntegele niwe. Wana ingoto buate. Ngoto tangaide. Ngotora. Ngoto kwelisa. Haleluya. Abasani bana ntegele niwe. Igagoteba. Tata na baba. Na baba bagontiga. Omonene nangire mboyongo. Chibwana omogocha mwangitie sabu. Omana kanyaro mokungu obwato bongo. Omana gocha bona matanga bono. Wano minto ngai watiga ire okumenya na nyasagenda oyo namanyete nyasaye nakole tegento namanyete nyasaye naro oyo kole igwa agoteba igwa chief gantogere gwateba igunga some bono mosaje Deuteronomy 22 verse 23 kabalo record Deuteronomy okoyana na kwa machiko ikubuna goteba soma to igwe na Psalm 68 bani soma ngadio na 22 okoyana na kwa machiko 22 23 na kege sumari ngende ba machoka mangana yere okoyigo mbororo omero wembe osomero disi ngende gikera egina akoli betabu okoyana na kwa machiko 22 23 ngeke teba okoyana na kwa machiko soma Oiseke omwekungi oriera irimo kono mondo. Bara umerane no musajo moa. Soma Oise ko bajanda awo na barabo 22 to janda omobaraka koso mwane ntakana oyo abayiboli bakure abayiboli bakore kiminto bakure elikyo oise ko bajanda awo nabaro ko barabe asende nabarabo ke barabe asende nyasaye amaene inje ninyi wegerero kyabo amaene na yugendo kieke tari babura kabonsi bono abandi mbali bawika botuka bahaja bababuka tari bonsi
kali wao awande mbali akona kusema ile chibu ngani kakichibu nayo kompini sio manyete ya abutali barabu abu ababora kambale kitabu gekoro kwa gia First Timothy chapter 5 verses what it is verse 8 agote bana chakira 5:6 to First Timothy soma rugende yose bami ndo chiko ngende ngisa jaire ga kisoma kikimana mo kondeter ndiko sirenga basta ngati First Timothy chapter 5 6 soma korende ere oyo tali kwetanga asoko agikwaya sana yato imwetu na ngire chakira isano oyo ore omo barakabori oyo omo bora kangaki iga bande bari batalia bora yani ere uno musacha kungatinde kwa chinga kichingi yanole arosie tukia mara moja na nina kinataka chivuga mukane tigamanya bosongo kakata wiki bosonga alia motari motenga ye mwalimu ye cooperative ngana lyo yongo salia ba mama nyengele mwalimu ye kopi yani bona ni nkwa ye ndolo toka motelekele kakeni aye ikunga manyie lekina kike ntona nyola na biwa yako manyie kainde ngane na nyori ngia chibo minto kule wako na Nairobi semi na yala chibu karata na mukao ocho kwa maro ngene radio center mwana yara kwa iki Nairobi tanda iki Nairobi asire bosirani umabone nga yole bana ngante na ina seke kesikira mpesa ile ngachire Nairobi mpesa ile ngachire Nairobi ngante na ina se mpesa iguale kama tele ale tokena gundua karang kwani itumba kula matana karang kwani igo untegera yigwe ndokena na nyora ndokena nyora mwambineke igo ngodebi ndokena nyora ongo kongo koma tebe sakomara yani toma tele modena na chechi nalia 10,000 achi bali ngwani 2 3 10 modena na chikacha mono ukora modena na leta tokora ngento leta achi kachete tigakunura haleluya agitari kuri abantu lego kurai kanara mokungu etiamu na madengo mokungu na etiamu ora harusi nayo rachibanga haleluya rachibaga iriga gochonda binga na chibaga igachiara na mata kwari na chikoera bana chikoera igo bana njira chikongere ngechi ndi chiara bagene kero biwa bagene kero kwete otigete ntokerengi ngentokero musata komanya musacho we bunakwete na tito bole motinga unakwete na tito bole nakuru unakwete na tito ngentokete bona bokunga karakolera tarikolera mononga igakolero okomosinga ki batalo kora matanga bango chubanga chiba sati ketevengi Egeta rekiemiaka nyevise imasore iwa ndere unataka kitoko chokora barabanya sai iwa unataka kuchokora gitabu gyokonganya 16:4 na 35 unataka kitoko kola gitabu gyokonganya kutoka ni 16 mstari wa 4 hadi asome ogena ndoto lokosoma 35 inasema ndio mwana agate Musa omonene agate byango Musa rorani mbwate omugate koro iguru iratwerie omugati omwari iwa yasao itonya sae asenga kito chandegete ekiago kora luego totwerie ndagera igunko manye baba dirio ibolete otamakikende yasaga gutuma musubati omwana kurwa musubati omino amatebi ngagenda iga
Mwire bitume bya debe na igoto baswa tumi tona gon ketie. Mwire ne sugumeye. Elinde kala alentire nanda digo tenaragere. Ahora inde mapene na yanko ruwe. Ya. Ya sa opimi na ka kuruwe ro sio ba kuruwe ro bono. Mbogo ikia tata. Waso kogen. Ya sa oito ago tweria endagera kurwandos. Asota manyetie no nyambono. Ense totaro chibu yango sie kwego chia. Anya nto kobugatia machiko. Number 1, kobugatia machika igoro. Como iro kanyasae na como abo nene. Amen. Chibu chole nda mangana yanda ketaka kwa machiko. Abature tibao. Ocho manyenga abasacha basiekerera Nairobi. Abakungu baba na twamenya tenka. Corona ya chile abasacha basiekerera Nairobi. Ona bakungunka. Yani loko na kusima linga gakia rompini sio yonde. Yani no ine mbere moyabo. Amangana ina kola kari seito mosacha mona mutumbu mutu. Corona ya chile dia lockdown ya bata lockdown. I tell you. Le melodia sekero kerege ke. Elina sekerege ke. Llegó Elina. Eline, chicharé. Eline. Kai. Ononya go kwanga tali tala die tindagere yo nona go kwa. Kanye kabono. Koira ngora. Takete kole kemunga kindu. Kole kemunga na ala koira ruwa. Toma. Kera lituko bagende. Kera lituko. Isiko. Bagenda arali. Isiko. Basangiriye ko baisana aseri tukelimo. Sana aseri tukelimo. 35 ya seba. Toma. Mustari 35 ya seba. Iwabana mnanta ketego chikoko. Abaisraeli bakagenderera kolia mana engagiye miaka emerongene. Ase miaka emerongere. Ena. Ya sai nasi nyirego turageria. Igago teba onyo kurageri tinyoni chaigoro na kiase mwanya bantu. Igwa tigamba manye. Ekero obugate mechano enchara eliumana na kerekemo kunege sare. Anya namora. Ngumbate ekero segiti na tinyinge kunege sare. Ya sao ito abasi seni ime Yesu Kristo mabolia. Amen. Ngege ndekyo ngole sani ngole nane pagi ira. Abana batata tutakete tokorega ntekemo gekoro kingo maene twaisane kire ngatata nero korubirenga yons bono ntakete tokorega ntekemo nge bag yishaye nge bag eminto bile meitira korwa ine yane bagitari yane rusio minto byansi bile mae rusio igotari nchengo ira chesa yaya ntago chaoro ntore bag yeyo bono gontakete Utere nega aria somos sacho gatene na igwete nchire buya abegete kete como sacho abegete kete ngoyo kola kana na baba ese como muirio ne ata ko makoyo ne abase moyana tene na aria sara garia abantu bakurura bansipi bakwae bakomegere kibasa ngwa oyo tali ko kobekero ndangeri morole kando sawa nyege ntokende mo bwati wana tene nabo mwancha motene nabo go kobese kebesa buchali Tirina agao, tirina bo. Abana batata pena butia. Mutine ngamo kubekebe. Na basa banga sama abira nyansa. Mutine mo bekebe sana ni mo kadura ki wo choro. Sotile family yeye ke bwa. Very bora. Nage tirina ida. Tirina ali ali. Goja bantu bali se yabo gato. Chibe saba bako kunibu na ngwa. Amangana otama biya mono. Kongim biya mono. Gabu. Tirina ora abu. Angena sabkat tinagati abu abasacha morero boro mwezi na bakungu oyo tine ketamba abune byamo kane kele osaseria wana nchugocha tena abu wana sangereria ngenje tena abu wana leta hono abana batata ko igwere ko igwera nege ndo kuyengencho na abasoro ya sama bila ya sai na mona ngeso nchaira obe ko mutwari Ora inda tere tabe kendo wa tere kare sangil ngai deka uchali
Vai, na sua cara moto é tá bom. Puro. Sabe ele já deve. Sawa. Ukatokole gente que tu acorda chico que encoda. Ina que puto mo. Anja mo te de la que que mo akora ko mo atena uye. Ujoja. Ah. Uta go sa de ga. Uta go ta mo ti ya de ga ila kina ha. Weke. Na una de ni ta di si che. Si ta ka ye mo ko na de go. Si ta ka na de go. Kira rama renga, mal kira rama renga. Pero pasa rama renga na que te can. Pasa ta ba tri mo kira. Ya yo te le ga bo, va ver mo tico. Mo ve que te pasa, mo ya. Nada. Nada no. Cada uno lo tiene. Anga todo el mundo le va a ver. Diversa iga, diversa aga, diversa. Agora vai pegar. Ai umwanja kuliba sabata. Kaja mjama. Abai kana sta kwa sura baga abu bakunde. Abu. Uyo watali kuli gapa na 200. Dole ko taya. Dole ko taya ba. Abantu bayenge aseke gutu. Kibasa kyabo. Abantu beke gutu kibasa kyoino. Daktari, please I need your money. Nchu. Logo terena. Mungkira. Olego. Tawo ngara saka family ore. I need the money. Tena wacha. Na iko maru. Na kwa ya go morai. Na taketa bantu bang kunichi besa puna bai karan. Steke kutu baka ni kero baka ni ke kutu. Sawa. Ndango lyotomwa. Ekaro mo gandre tayo. Ndango lyotomwa. Olyotomwa. Osondo koligia. Njungo goja. Jamono. Ebe chumurani sane yo ime. Ome kiswa chale kwa se pagi ana mbada ngabasta ajo sangile na china na okore. Chumure gabo. Igo. Kono ningo olyotomire ningo. Oyo tomire. Oyo ra okoligia ngayibale. Ngoro okoligia. Ondo okoligia. Ondoro okoligia ngayale. Sawa. Onde tai. Onta keta kolente family. Family njo. Family njo. Watoma. Eresa ko buno tomi. Family na wandu wa mindombe mole. Enatomwa no yogoria egerogo kyobo chumbe okorogwa Justus anasmeja. Onta imurwire rongori ya 1000 nere. Thank you very much.
Ondo otomere osokoria ngayari. Family, please come forward. Tinagaiga umuremererie na Nyasaye itabarinde. Biamore. Chief Warabongoro Chira, Tigabate Pole Ida Kayamo, et family Gate Babarumba Rabiego Saberu, et token to Sukirakan. Chief Karibu. Biamono Moganje Makaseri Baga. Nje pastor tali wanja kwa nenyorwe ya rongo tumuka ande kanisa ande yale Palm Sunday twanyorwa keiga lakini na achire and by the way kuone mumbwaje matoka ali ora takana go tulimo yona kuliga abu biano ende kwa niaba yangu amone familia ana amona wana tene tawa nyaranda waja niseme pole nene asosire no mi de Joseph. By the way ni familia ngia abantu abaya abantu amenya naona abantu bamaskani and wetani abo familia yanita mangana isemi gana watu akira roche gaiga twagwa jinsu roche ga atwensi rento chose una wana barenge abantu abaya asobo mabwane olina kodire gasi okoleri pastor by we na kodire gasi matuka matambe sana this 24 years gokora abantu Lapiri mondo moke. Ndifaki tinanya kugamba kinaga lete beboli emyaka onye ndi abantu bonsi bale ko bayigo anga stay rice emyaka yonsi piga ana kugamba kinaga abu musa ona litikelimo igona abantu abaya Kenya saba seni ana abantu wetrasi momanyi oli nima ente momanyi molisi na wamukina abantu abaya ali kobeka kwa limaki oma ente kero monta akule ebi akolire Monta yo gonjera. Pastor na yo gonjera. Monta yo gonjera na asinini. Gonjole wili yo monta. Oh gonjera na asinini. Onye mara emu tikira abantu baina bwaba. Abana bwati gororo, andi bamenye ororo, andi basirwe, andi bamenye na maskani. So ntali boyigo. Kiagera abantu mata baitege ntekemo. Kuna wana kwa mfano. Pastor nko anata ikaya mbali bobe. Kwanya oro muntu kule. Tagwa ani bantu family so mwako umuntu tagwa tikibandi kyo mugakoye. Kuna gonjera kwa teke bande atana ko kwande Joseph ondie kyo sana ya ikyaya jigondiri kwara pasta ka kino ko muntu ko muntu mwaye nyangi ya igo ndiko basabera maya ina sabalende okine biya ane momenye biya omugambi naye biye mono kyara kaide ngwa badiri je serikali ngali bwatiwe ntomanye tena abakale ba serikali ada rugby president okunye bwata no boetania chikondi ande ko swali moi gwete bono iga kero monta asirire asama ngali abantu banga baka matanga balenga ono kana misintole mi amigo tomia goma dora no komiami ogonoko miami ya matebo ya abantu iga oyo okula no chimutu gaiga akanya sambi mono kyaro akole matanga amaya njimandi nguti matanga kyarabe ala waisi tunasema pole tigama chikabu atigu anda atiguga okole raiga bali mama etu situ mugambi to siniongaga na sirete mugambi gambi to ru igaiga igo mujango wa mambi igaria ale ntwara misi ya sabere kanisa garia ibara aite garia manji kwa nibugaria gitaro itoria Jumatano ongaga nero gambi tega mutuka matamba ya kale rote yo gabu waisi ya mono ya sawa seni familia tinya sawa seni anda balende bijaiga mwaka saburoni kaiwa saburoni aenda saburoni
Anya guatiri nke. You have to stand firm. Anya tari na firm, abo muntu moka kero bora ibuao, ana yero mumromo. No so ntari bego. Lakini utate firm uga. Na bona kwa mfano, injo mochi location. Keni yo sikira ora yo sipi. Injo monyara sai. Abongo ukanya utari koigwera na nyumbani. Omugamnere. Ga tole ga esija. Injankani. Ga mbuoye. Yana utina sayo, ande bigakora ichigo na serikali goteba. You know, serikali matana kongo, mambe mama matanga makongo, ekitiri na ikwalenge, igasia serikali gabo. Bagoli pasta, bagoli mukini, bagoli saburoni. Ije bakaboli. Anje dingo la kana bona ki haimu ngari kwalenge, igasia tere. Serikali njabera, je ona sogocha, ya saba seni, jamu tangu negetiria, kandi muchiyo nyaranda, yana no gaiga. Dia mono tadi ya saba seni. Kama ko genda, ogende biya, matebo twalenge ikomi, twalenge 100. Ebo pia saba seni. Thank you very much. God bless you, Chef. Ontagete aba lisi abonsi barasomo sangere kana batele magega yomo sangere kana yo. Church elders barasomo sangere kana. Tena mayaga ye family. Estamos tengando negocio agenda kono mbia monya sawa ito tiga basini kegima family nya sawa na boko kanito sabe naye kama sabo naye ngencho yango tigere namba esimi na bora twaro kuganingo morandia semi yango buno boke mobole na inde nkonyango ama sabo to sange agenda ko bakonya kigima na inde ngoko namba na maagizo tiako flasi esimi Cuando van flasio di bunga kingo koranga ke bona to wake sabu ya ono ande ta wake simnaile itawas abasta kwaralire hasta yani ya kwaralire bona magazo yo saa 4 saa 5 yuko karaja sana ya kingo 07 11 26 70 20 and 0735 50 95 82 and 0726 94 75 51 Ogotake email marokosani@gmail.com marokosani@gmail.com Friday jinsa ibere chabo tukonkora ndinde nekerora oraga niturandi naye nkorandinde Zoom nuko ngakire simye kerota dekorandibwa Zoom jinsa sito chabo tukomba katinsa inye korandinde Zoom meeting bari mwali simbishiko nga smartphone aya ndikere nga pasta WhatsApp gendo ndike ya 0711 nekuate WhatsApp ndikere WhatsApp ka pastor antomere link ukonyole Zoom Friday ngotomere link kanyora na aje saibere chako tuko amini saa 3 yabo tuko mpaka saa 4 aso mukutano Zoom tukomera na abantu mo America Canada oyo jana tingo charo rono sacho barandiwa na kwarandiwa ro nya sawi tago sene tingo batira sama abira nya sai ekena nya tongo nditira we kungagiro kwae anya kwale mwa onjoledi ana chifu mindira kwanda ketemba tigere amrembe ya sawi taba sini abalinde kigema family brother wewe ni kiongozi kuna watu hapa wamepatwa wachanga turumu ndorana aruchi bono karama ngana manene tikakuna go ndonkeyo njiro yebuna bono iga tindikuna kwabereli muntu kandi umuntu wikara ekebe ako genda mono orati mu assistant chief naro na chief naro wana nera mangana mahaya amororo atatu yengenje akanyeke meta akanyeka twaboli goro ane ko boli tole bale ga mananje bakwanire nkera maya
ngero fire timo mupasa wote kusabansa bere nje ni mwate program ya nalene stand up nugo tinoro pakoro kusabuku ya tinaba manya bana bata ensaingia sawa kono chano na kongera ase tata mote bioko kanya kwane ekerone roro moyo ronya rokolemia Eliombuwe Oma Demi Esangia Yogo Sava Omuya Baba ya tata ya sai isomo lu Yesu Kristo oponiwe obakwe ando igwa bonane Elisadai ayere watu kuri nama nene naye Yahweh naye Elohim naye Ebeneza omoneno itamarie tukuru kwa nama nene ayruta nyare tu watu rasinga kichi enkeye yoyo minto rayo mosa ono monne twayebe krasa mabokao o wanja kwa koreke o bagitere o tarna kayomo ekera manganare ngego kwanwa no morambio ya kwanile na roho monene kuna mambo katika Elia hii naomba kwamba Mungu wangu obege nina bana bao ekiana na bao bale wikali tukoko na aso wikobenza jawa wono mona abantu bao bayimukia mabokabo yoro utanga sango bomayene babwate mechando samagimabo omutikare babwato koboko obarae nekabara bweji segichobo gimobo obabuere Jehova nobara kobaka bagote banaye kene naye bweka naye kene bakubwatia tatu itekoron kobatiga samariga obuye bwabo bakwe Jehova obagitere botambe owo kwako mwana Joseph Musa omoneno itokogere basukanga sokwena tuobuye bwabo toisane bagweni kemobere obagweni kemoika elietari oli bakwe Yehova abana bamwabo omusa bale ngumbu Jehova ituna barabuwa basesenie oyo minto James no mancho Janet Yesu ituna barwanire ono baseni bonsi kwa jumla abantu baho bacha abarayi bakerenge ncho nabekira sama elietari oli mokeli waigoro na kero yo Jehova aotogie ekiara ya kwawe tuaseme ya Yesu kero yo matebe amen Esa utabaseni kegema balisi bagweferiga kiyagara bano okuna nango kaliyo ono ere maika tumanye family onyo komanya kwalenge nyanko yo tokanyeke ana na wacha matanga toka no gende kiyagara bantu toko irobo inamaleka bano chibuli mwata bana bantu bakaganda asobera bana ikomigoka naya choka na iga ngakuna mwa bari naya chika na iga ogende bu chika no ogende bu tangu na kubogolia mangane mechi nankwa ende bu ntumanya tiko sono gata ke aru ogende ka anda kuna wote mechi ngane chinga ngiro kuna kodi mechi ende bu Mheshimiwa Boro Bongoro Umosike then Mumanyi arwete gari yarengase meroberio ndase bono tumirero mbori egishiringi kiri fuibere kukibe kandaria ono bari mware kwa nyamunyamu kibaza mukumubekera umugukera undinde mo korabo abo mundago cyaso yime akumbore mukagitega bekani gaira yobari morabe program next iwo montako bangeiga abeka gasani kyabe montako se yumubuko ime anyore ketinga gata sapendi mbrain dutoko barato ko batebi biabe ile boire anya moborusi bakabaka gibikinde akane kimoja gotiga wana lero makiringa yenga yetu tumanye family tokore family aliase tokanda soboina
abantu tokwenda n'abandi family yo kana bari bakorega Syria abandi mukaye kanda nego pastor basomanga na omura ngonjokere igabona gonjokan anya na musata onjokere lakini ndimo gotonjokera sana utura beke bipoko lakini ndotagete kogenda igo moko ba inuna masikani muna banta bangwana sababu tiyo tukuna kumina na mono gatotegerete ke yamo iga bakari introduction family alafu kabara tuare ngane mabakwane tusiye kumoye karomora agenda mwezi nyasaba iri bijana barimo gotigara muchunge na mudumishe ile heshima ya kawaida yetu. Asamarie kanguro kujosho mosa ongwae macro concept amuiche Naintengoro kuimaki ongwae macro concept amuiche na wakwani vyema Maria Tangoro kwa Esba Moza Mama Veronica Barongo wakwani mwezi mbiamode Asamarie ta edina muraungwae Mama Veronica wakwani mwezi mbiamode Asamarie Tangoro kufrida kujongwae Mama kuru kuferoni Kabaranga koroka I want to take this opportunity to give my gratitude to all of you who took the time to come and mourn with us. Thank you so much to the committee that has been organizing this event. And also thanks so much to our uncle who is not here. We say thank you so much. Thank you also for our cousins. They've been organizing this event in absentia, and it has been a wonderful day. We give God all the glory. Thank you so much. Mbarikiwe sana kwa kukuja kutufariji. Asanteni. Shall we rise up for the word of prayer as we leave? Anya kile kasonga ngatuti leo na tabara sawa. Anya ngwa yara to mwali bega songo manganao. Chite mokanyoro chire. Kosa batore na no to iguana, ntogenda goitinya na rogoraria. Bien mano. Gigante venga tuwairaiga amatukata limake. Tuwabira amatukata limake ake wiki ya manegendo. Lakini asenge njo naenda serikali ya tuwa masikani. Mugambe makanali mwino nachibu na aleiga. Wana watu walemera niwa na watu wanakogenda iga. Kana kuwa chaiga. Lakini ndio final ndio twakoli twakirie nyangie ya kila mali bizikulia maya. Walimu abeko ko walimu akalemeremo walimu alikuwa gajalia walimu abeko ko bakinyangiye ngo yali tukayero twada tena saba sini mwana tekira watu walinge komitia twara kwa kalemeroli ayo tukabake meroli aya gotinya saba sini so much asuma ko na maana biyambi mwana Osaba tole bone nda twagenda omeya tata nyasao itu kwabere koro mwegenwa kurwa ongwa betega kuibura so ikubense kwa mulindiro dole tukori ara karako gachobono abasani abayiri boito ngosoka bale kurwa iga elinde bagende kwikasinga cyabo nabo lyo muruti ngogenda na keroyo muito abendere bayitekiagara ulio mubega ganetia magimaito one kitwale kobori Jehova ekero kia kero yoma obulire bwachire obule botaka nititomenyamo ono Yehova ngakiare ngoto konye oramboro koboko kwao omoneno itekiagera twalira asobosibwao nane chinga kechiri kwaga eje twali amasa
ogagani gosiria aba Israeli ekero Musa ateneta akarera oko igwete kiriro kia Musa ono mona intu rogeito ogweni ense yaito abantu babo batigale bagokobakana gokobonene ono yaba nkurutura enke onyegitere okulemerwe raremerwe obeange na abanda abanga barasomo sangerekano yo obadigisegia abasamagi mabo ono yobo ito bakonye elindo buye bwabo to isane katambe na asobo iko wense Jehova tumira ne paradiso tokoto gibutambe tuliona kunywa tokoto gikana kare ono twaseme ringos no tokolere wetera tala Yesu Kristo no mabalia amen enda buye bu sawa itakolele ngana kwaro chimuchi otako na kuliega enda neria aya kuru kanto nyarora enda buye bo enda buye Check out T24 for more.